Yeah, so it's quite an interesting story. My brother-in-law, he lived in Paris for many years and he used to get a chili oil with his takeaway pizza. And then they moved back to South Africa and he couldn't find it. There were a lot of hot sauces and all that, but no mild chili oil. So one Sunday lunch, he actually asked me if I could make it. So I said, well, I'll give it a go. And then I started experimenting at home in the kitchen with different oils and chilies and all the rest of it. And yeah, that literally how it started with those few experiments. And then we tweaked it and gave it to family and friends and all sorts of people to try and give their critique. And yeah, we got it as close as to what he could remember it. And then, yeah, the rest is history, as they say. I'm actually a Karoo sheep farmer, born and bred up until 2005. So I'm actually not a chili farmer. We've got farmer Ashley and his son Ashwell that grow the chilies for us. He's brilliant. He's been farming with vegetables and chilies in the valley for many, many years. Ek het eendag as ek plaas toe ry, moet ek verby chili oil ry. Toe was al besig met 'n gebou, ek nie geweet wat tog maar net as 'n restaurant wat hulle gaan oopmaak. Toe sien ek later kom die boer op 'n chili oil. En ek het toe daai tyd chilies geplant. En toe eendag het ek bemarking doen, toe pluk ek 'n paar chilies en ek gaan na hom toe. En ek ontmoet toe vir AD en vir Ken. En toe sê hulle alles belangrik, kwaliteitlik goed, maar as die chili wat hulle gebruik het. So as kan volgende jaar kan ek Fury plant. Dan sal hulle blijkbaar neem van my en ek het toe Fury geplant en ek het vir hulle geneem en daarvan was hulle happy. Toetse was gedoen geweest. Alles is fyn en daarvan lewer ek vir hulle. So die plantproses begin gewoonlik in September en dan ons eerste oes kan ons afhaal by vroeg Februarie, laat Januarie. So gewoonlik op 'n hektaar wat ons aangeplant het, haal ons omtrent 6 ton nat af, maar gedroog halfuur is dit na 3 ton toe. Ek het die boer maar op sy knie gaan. Een jaar uit die elke 2 dae op die land. Ons het vir 2 jaar het ons die wind gekry. Suidoostewind was vreeslik en die plantjie was, hy het geen blaar gehad, dit was nie die stingel gewees. Hy het nog van die college afgekom en hy het skeer gevat in die bakkie deur ryk in die land. Toe knip hy, toe sê jy moenie worry nie, hy gaan weer stoot, hy's nog lewe. Ja, hy's nog lewe. Daar ek was bekommerd en Eddie was net so bekommerd, hy gaan te oes het. So klimaat speel 'n baie belangrike rol, so 'n boer moet maar bidden bly, op sy knie bly. Aan die weer kan ons niks doen nie, maar om die grond spesifiek onder beheer te kry, ons het 'n apparaat wat ons gebruik om presies te kan sê wat die pH van die grond is 'n bietjie laag, kan ons kunsmis toedien. Is 'n bietjie hoog, kan ons bietjie meer water toedien om hom stabiel te kry, onder beheer te kry. So aan die klimaat kan 'n mens niks doen nie, maar hierdie kan 'n mens maar beheer. The whole idea about Bionic chili oil was to produce something that enhanced the flavor of your food rather than masking it. So it's fairly simple. We try not to complicate it. So we heat the oil up. We add our dried chilies, our chopped dried chilies, and then that's actually where the magic happens. And then there's a process after that of removing the chili, cooling it down, filtering, and then we go to bottling and capping. So we don't use any additives or colorants or flavorants. So it's very important for us to be able to stick to that. But yes, being a clean label brand is very important to us. When you build a brand on its own, it got its own challenges, but what was more challenging for us was building the category. So the category of chili oils wasn't really a thing in South Africa when we started. And obviously building brands takes time and money, and there are no shortcuts. Ek wil sê as 'n boer as jy intimene boer jy moet kan jy moet jou plan kan wees as jy moet skepper moet jy ken. Jy maak moet jy agter weet. En
Jy sal moet humble wees en jy sal moet chillies kan môre sê en kan aan sê hoe jy huis toe gaan. As jy selfs jou kind groot maak wat jy 'n babatjie wat jy moet jou hand opbou.